Slažem se. Hvala ti, živa, hvala bila. Jel ti lakše? Pa pijem antibiotike. Ali te ne boli zub? Boli me pomalo. Dobro, znači prošlo je. Pomogo ti antibiotik. Jesi napila zemzema? Jesam. Jesi za Mirzu? Jesam, za sve. Jesi za njegovog onoga maloga? Ibrana, jesam, njega sam povaljala najbolje. Ne, jesi dobila za njega? Jesam. Inša, ko Bog da opet nama na umru dođe, pa da nam ovdje opet one uči tekbire. Amin, ako Bog. Jel' o Harčević? Ja, Harčević. Evo i Habibović. Ne mogu oni nasut vode koliko ljudi mogu popiti. Vidi naše Ajše. Ajše, kome sipaš toliko vode? Sipam svoje djeci tam da ponesem da snapi. Ma ja mi nek oni dođu vam sami, neka sebi sipaju. Ako voda, dogodi da dođu ako voda. Maša. Da dođu svi redom, ako voda, i unučari, preunučari, sinovi i šćeri. Inšala, doveti se. Moje komšije koje god vole i vole. Ako budeš. Evo ovdje smo na kraju, nakon što smo obavili oprosni tavaf i proučili zajedničku dovu, napili se i vode, obarać, zemzem i polako sad ako Bog da idemo prema našem hotelskom smještaju gdje ćemo da spremimo naše kofere putničke i ako Bog da s Božjom pomoći putujemo 7. Izvinjamo se, putujemo 6.7. prema našim kućama, našim domovima.